Mulai hati matu dokunan nami tua sutumburan nami. Jadi asa mulai carata amang pandai nami. Ada nama. Dalam bermula dengan nauli naningan benda mau godang mula-mulai. Lihat emang pendek nami. Jadi asa mengaliat kami di pokoknya alaman non benda mama godang di hati. Pendek nami. Jadi dokunan nami mamuliate tuha sutombolon sosoni kedua mempelai nanunga menggokondo hidu kami rodi acara na poso munon lai sinaga do itu biboto nami borus timora. Jadi nyom kami sudi le perkota Batak sudi do mapar basket percinta maju perindakian torok do kami bison le marfu mulai. Jadi adong do Cibonon nami sudah nami unang bereng le sian godang manangotik na sudah nami le ale bereng mas sian ia semiro nami menghadapi acara pesta nampo samulan. Jadi sogot menjaluk pemasuk-masuk nama kamu di gereja maraduk sama poso nele sian kia matutu gabe keluarga siturut kamu di tengah-tengah nami naposo. Jadi sebelum nami sebelum nami kadang dokon nami song di dokon nati tua mangu kadang dokon nami si dokon nati tua
Mada bumen nasuri diturun di tangga. Unang ulam berjuji dari asal sega rumah tangga. Pribadi na berbeda pinanubu gak bisa ada. Saling setia perlu dijaga asolang sega rumah tangga. Jadi amang pendenami ala torondo hati. Jadi agak gajang don ala agak berjoget sudah perkota Batak. Mengerti masih permusinaga deh. Bapak Sinaga. Oke, atuh. Sayur kol campur main do rap atur daun main di sini. Nang lah, siapa sayur kol lagi? Oke baiklah. Di situ nak.